विनंती करता पीटर कुतिनो हाका की तेंच्यांनी थोडक्यान सगळ्यांचे स्वागत करचे. नावेली ब्लॉकाचो अध्यक्ष. इंडियन नॅशनल काँग्रेस तसोच नावेली काँग्रेस ब्लॉक आम्ही सदांच बराबर रावन काँग्रेस झगडले. आयज चड खुशी जालो बाय प्रतिमा हांगासर जॉइन जाता म्हणून आनी म्हजी मनोनीत येवकार आमचो सर ठाकरेजी जो आयज हांगासर हाजीर आसा. तशेंच आमचो गोवा प्रदेश काँग्रेसीचो प्रेसिडेंट सर गिरीश चोडणकर, आमचो सिनियर वायस प्रेसिडेंट MK शेख सर, आमचो बाब LOP लीडर ऑफ ऑपोजिशन युरी आलेमांव, बाब एल्टन आमचो MLA, तसोच डॉक्टर कालोस आमचो MLA. हांगा सगल्यांक आनी हेर जे हांगासर हाजीर जाल्यात तांकां सगल्यांक नावेली ब्लॉक काँग्रेसाच्या नांवान मनोनीत येवकार दिता की आयच्या दिसाक कित्याक बाय प्रतिमा हे काँग्रेसान बाबा आमचो पणजेकारान सांगला ते भाशेन मनमतान आयज ते आनीक एक फावट ताका दिसलें की काँग्रेस इज द ओनली वे टू फायट अगेन्स्ट BJP. देखून तुमकां सगल्यांक जे पण हांगासर आयल्यात बाय प्रतिमाच्या इंडक्शनाक येवकार दिता. इंडक्शनाक आयल्यात तांकां तशेंच मागता सगळे ताई एकवटान आमी ही फायट फुडें व्हरप. देव बरें करूं. तेंच्यांनी थोडक्यान प्रतिमांक डिस्ट्रिक्टाच्या वतीन तेंचे स्वागत करचे. आज हांगासर हाजीर आशिल्ले आमचे मदें आमचे गोवा डेस्क इंचार्ज श्री माणिकराव ठाकरेजी सर, आमचो प्रेसिडेंट बाब गिरीश चोडणकर, आमचे तिनूय आमदार, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमांव, वर्किंग प्रेसिडेंट आमचो बाब एल्टन शेख सर, तशेंच आमचे कालोस बाब आनीक सगळे हांगासर आमचे काँग्रेस फॅमिलीचे वांगडी आनी पत्रकार भाव. पयले सुवातेर हांव बाय प्रतिमाक येवकार दिता आमचे काँग्रेस पक्षान परतून एकदां. आनीक आय एम व्हेरी हॅपी दॅट यू हॅव कम बॅक. आनी सदां हांव सांगतालो काँग्रेस पक्षान यो म्हणून जाता तितलो बेगीन. आनीक म्हाका याद आसा तूं तेन्ना आशिल्लें तेन्ना आमच्या वांगडा आमी जायतीं आंदोलनां केलीं आमच्या कुंकळेच्या हो घडोवन आमच्या कुंकळेच्या गांवांत. फुडाराकूय हांव वाट पडोवन रावतलो ह्या सरकाराच्या विरुद्ध. जे सरकार आमच्या गोंयकारां पासत सारके विरुद्ध काम हें करतात तेजेर आमी आंदोलन आमी करतले. आनीक तुजोय बी आदार आसतलो म्हणून म्हाका खात्री आहा. आनीक ह्या सरकार भ्रश्ट सरकाराक हे फावटी आमी 27 घरा धाडपाकूच जाय तशे भाशेन. आनी तूं येयल्या म्हणून आमची पार्टी मजबूत जातली म्हाका आशा बाळगिता. आनी सगळ्यांक तुमकां हांगासर आशिल्ल्या सगळ्या हाजीर आसल्यान देव बरें करूं म्हणटा. प्रतिमा बाय घालून रितसर तांचे स्वागत करचे. त्याच बरोबर फुलांचो बुके दिवन तांचे स्वागत करचे. मातशें फुडें गिरीश सर 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 ठाकरे सर ठाकरे सर. आदरणीय ठाकरेजी हांकां विनंती करता की तेंच्यांनी तांकां तेंच्या हातीन फ्लॅग सोंपोवचो. हो परमनंट फ्लॅग, हो परमनंट फ्लॅग, लायफ लॉंग फ्लॅग काँग्रेस पार्टीचा, काँग्रेस पार्टीचा, काँग्रेस पार्टीचा. गिरीश बाबू युरी 5 सेकंड युरी मोदी Today is an auspicious day where we are welcoming Advocate Pratima Coutinho, a firebrand leader who has stood with the Congress for several decades, and I have seen her grow through the ranks of the Congress party to head the Mahila Congress and take up issues which were near and dear to every Goan. And the battle she fought, even despite having not been in the Congress, but always espousing the ideologies and the ideals of the Congress. In the presence of our Goa in charge, Manikarav Ghare, our leader of opposition, Yuri Alemao, our GPCC president, Girish Chodhankar, my colleagues, working presidents,
Alton DeCosta, and M.K. Sheikh, Amarnath Parjikar, and all the fraternity of the Congress who are present here, including the Mahilas, the large number of people who have come to welcome Pratima, is something that's a reflection of how people, on the call of our GPCC President, Girish Chodankar, are now returning back into the Congress to strengthen the foundations and the base of the Congress and to take the Congress party to greater heights, to meet the challenges which we are facing presently in the state, in the country, and in the elections which will come ahead. I wish Pratima all the best in her journey, and I do hope that we will be able to meet the aspirations of the people of Goa and the nation. Jai Hind. मोगळ आमदार आमच्या सगळ्यांचे मोगळ आमदार असे अल्टन डिकॉस तांकां विनंती करता की तांच्यांनी ह्या खिणाक आपणाचे विचार मांडचे. नमस्कार देवगिरी साहेब सगळ्यांना आवडता आमच्या गोंयचे एकदम नागरिकजी आमचे प्रेसिडेंट गिरीश एलओपी आणि सगळे मानेस्त प्रेस भाव मोगाळ भावांदो आनी भयणांदो म्हाका दिसता जेन्ना हांव राजकारण येयल्लो 1997-98 बाय प्रतिमा आमचे बरोबर यूथ काँग्रेसान आशिल्ले आमी एक व्हड सेमिनार केले इन बेंगलोर मागुडासा. सो तेन्ना सावन आमगे ओळख फ्रॉम 97-98 सावन यूथ काँग्रेसान आनीक जायत कामूय केलें यूथ काँग्रेसान. आमी आमदार आसून पयलें शी वॉज एक्टिवली वर्किंग फॉर काँग्रेस. जेन्ना ZP इलेक्शन रावले तेन्नाय आमी तांचे बरोबर आशिल्ले. आनीक मदेंच खंय तरी अमरनाथान सांगले त्या प्रमाणे नॉर्मली कितें जाता रुलींग आसता थिंगा सगळे भितर सरपाक सोदताय, बट जेन्ना ऑपोजिशनाक समज जर कोणी तरी भितर वचून सोदता जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी एक बदल दिसती पडटा. आनीक भाशेसान म्हणा आंदोलन करपाक मनीस गरज आसता म्हण म्हाका दिसता आंदोलन फकत एक नेक्स्ट 3 म्हयन्या करूंक पडली. हेजे मुखार आंदोलन करूंक गरज आसपाना आमकां, कित्याक सरकार आपलो आसतलो. Next 3 months you should be there for Goa. गोंयचे पासत तूं काम करपा जाय. सो सगळ्यांक दिसता तशें काँग्रेस एकू पार्टी गोंयचे पासत वावरतली, गोंयचे पासत काम करतली. सो ऑल द बेस्ट प्रतिमा. गोट राव. हो जो फ्लॅग दिला हो पर्मनंट फ्लॅग तुज्या हातीन दिला तो असो करपाचे ना, लोकांच्या अगेन्स्ट कांयच करपाचे ना. सारकें. मागता विरोधी पक्ष नेता आदरणीय युवी बाबा लेमा हांकां की तांच्यांनी ह्या खिणाक आपणाचे मनोगत व्यक्त करचें. आज खूप खुशालकाय भोगता कित्याक बाय प्रतिमा कुटिनो एक खरेगान वस्तोरी, ह्या वस्तोरीन गोंयचे पासत जायते काम केलेलें आसा. खास करून वुमन एम्पावरमेंट आनीक युवकांक जे म्हाका दिसता अधिकार मेळपाक जाय त्याच पद्दतीन रस्त्यार वचोन लॉजिकल एंडिंगाक एक सोल्युशन काडपाक खूब प्रयत्न केले. प्रोटेस्ट करपाक सोंपें न्हू, पूण म्हाका दिसता आज खूब गरज आसा की आमी सगळ्यांनी एकठांय जावपाक जाय. ह्या BJP सरकारा विरुद्ध झुजपाक साधारण 15 वर्सां जाली. आज हो BJP सरकार, त्या सरकारान परिवर्तनाच्या नांवान बायलांक, युवकांक, भुरग्यांक रस्त्यार हाडपाक प्रयत्न केलेले आसा. परिवर्तन जे ह्या BJP सरकारान सांगलेले 2012 जे प्रॉमिस केलेले, आज इतले इश्यू आसा. आनीक हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता बाय प्रतिमा कित्याक शी चोज टू कम बॅक होम, बॅक टू द काँग्रेस. काँग्रेस इज दी ओनली पार्टी, दी आयडियोलॉजी दॅट इज सेक्युलर. आनीक आज खूब गरज आसा की लोकांक जेन्ना आमचे एक्टिविस्ट भाव तेंगेले जायते डिमांड आशिल्ले की आमी सगळ्यांनी एक्टिविस्ट भाव जावं NGO आमकांय खूब फोन येले, आमचे बाब गिरीशाकूय येले, आमदाराकूय येले की दे वॉन्ट एवरीवन टू बी टुगेदर. आज तुमकां आमी सगळ्यांक सांगपाक सोदता की हे सरकार जे पडे आसा, हे लूटमार सरकार जे पडे आसा, हेजे विरुद्ध जेन्ना आमी झुजतले सगळे गोंयकारांचो आमकां आदार जो जायो आनी उलो आमी मारता की सगळ्यांनी आमचे जे बाब GPCC प्रेसिडेंटान उलो मारलेलो आसा की आमी एकठांय जावपाक जाय. काँग्रेसा भितर एक
बदल दिसता आणि एक नवी सुरुवात जी आम्ही करपाक सोदता, खास करून जे आम्ही सदांच म्हणटा 2027 27 काँग्रेसाचे आमदार जातले, सरकार काँग्रेसाचो जातलो, काँग्रेस पार्टीचा म्हाका खात्री आसा अनेक फावट बाय प्रतिमाक खूप शक्ती आसा, खूप बळ आसा, देवान दिलेले बरे गुण आसा, ते सगळे आमी एकठांय जायन काँग्रेस पक्षाक पत्ते सरकार आमचो जातलो म्हण सगळे हातभार लायन आमी मुखार सरतले. देव बरें करूं. I wholeheartedly welcome Pratimaji to her Congress family back again. It was ours always, but yes, it is hers also from today. And you all know she is a street fighter. She is fighting for the various causes of common men in the Goa. And I'm really happy. She has been working as our ex-Mahila president also. And today I'm very happy that such a strong woman is coming back to the family, and welcome Pratimaji back to Congress party. Thank you. आज सगळे आम्ही जमल्याक बाय प्रतिमा कुतिनोक परती त्या पक्षाक प्रवेशा खातीर आमचे मदीं हजर आशिल्ले आमचे इंचार्ज माणिकराव ठाकरेजी, को इंचार्ज अंजलीजी, आमचे लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑप्युरी आलिमाव, आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट दोतोर कार्लूस, आमचे ह्या डिस्ट्रिक्टाचे ज्या प्रतिमा जॉईन जाता त्या डिस्ट्रिक्टाचे वर्किंग प्रेसिडेंट बाब शेल्टन, बाब MK शेख, हांगा हजर आशिल्ले सगळे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, सगळे फ्रंटल, सगळे प्रतिमाचे बरे मागपी, आणि हांव खास उल्लेख करता बाबा सावयो कुतिनो, प्रतिमाचे मिस्टर, कारण एक लेडीक मुखार सरून काम करपाक फ्रिडम दिवप आणि ताका प्रोत्साहन दिवप, ताका सपोर्ट करप. म्हाका दिसता प्रतिमाचें नांव जितलें आसा तितलें सावयोकूय तितलेंच आमी रिकॉग्नायज करपाक जाय. तो ऑलरेडी खुबशे एक्टिविटी पार्टीन करता. बाय प्रतिमा दिसता आमी अशें अल्टर्नान सांगले तशें आमी यूथ काँग्रेसीक 1998 साकून बरोबर काम करीत आयली, आनी तेन्नाच्यान प्रतिमा एक डॅशिंगनेस आनी एक करेज करून फायट करपाची संवय आसा. सॉरी हांव मिस जालो आमगेलो नावेलीचो ब्लॉक प्रेसिडेंट पीटर कुतिनोन, तेजे सगळे एंटायर कमिटी. बाय प्रतिमान पयलीं यूथ काँग्रेसीक काम केलें, तेजे नंतर यूथ काँग्रेस हें करता आसतना मडगांव म्युनिसिपालिटी कावन्सिलरी जालें, तेजे नंतर वायस चेअरपर्सन जावन म्युनिसिपालिटीन काम केलें, आनी तें गोंयचें एक इलेक्टेड, म्हाका दिसता फर्स्ट इलेक्टेड यूथ काँग्रेसचे प्रेसिडेंट त्या टायमा वयलें, जेन्ना राहुल गांधीन आमची एक ट्रान्सफॉर्मेशन प्रोसेस स्टार्ट केल्ली. आनी तेजे नंतर यूथ काँग्रेसीचे टर्म कंप्लीट जातकर ताका इमिजिएटली आमी महिला काँग्रेसचे अध्यक्षपद तेजे कडेन दिलें. महिला अध्यक्ष म्हणून ताणें नाल्ल विकपाचें सुद्दां काम केल्लें आसा. जेन्ना नाल्लाचो प्रायस म्हारग जालो, कान हें करून ते गळ्यांत घालून तेजें ज्वेलरी करूनय तें भोंवल्लें आसा. आनी जेन्ना म्हारगायेन मागीर सगळे मोदी जेन्ना हें करता तेन्ना काँग्रेस हावसा सकयल कायला हाडून थंय भजी भाजलेली आसा, चाय केल्ली आसा नरेंद्र मोदीची. आनीक एक मुवमेंट गोंयभर ते करताले, आवाज करताले. खुबश्या पावटी थंय पावपाक जायनाशिल्लें, थंय पावले ते. आनीक अननेसरी पुलिसाच्यो केसी बीन त्याने घेतल्यो, आनी ते केसी ते आयजूय फायट करता, म्हणजे काँग्रेस टायमार आसतना सुद्दां. तेजे नंतर ताका आमी एक फोर्सफुली आमी ताका सांगलें की नावेली झेडपी कॉन्टेस्ट कर, आनी ताका आमी पयलींच सांगलेलें की तूं पक्षा खातीर कॉन्टेस्ट करपाचें, तेजे जिखले हारले पळोवप ना. पूण प्रतिमा मातशी इमोशनल चड, ते डिफीट जाले नंतर ताका ते डायजेस्ट जालना, आनी कोणे तरी येयले आनी ताका घुसपयलें आनी तेजे मोबायल लिपोवन दवरले.
आणि ते खंय तरी चुकून खंय तरी पावले. पूण प्रतिमाची एक प्रतिमा त्या एंटायर टायमार म्हाका खबर आसा की ताका प्रेशर येताले काँग्रेसीचेर उलय, आमच्या लिडरशिपीचेर उलय. पूण केन्नाच ते आमच्या पार्टीचेरूय उलयले ना, आमच्या काँग्रेसच्या लिडरांचेरूय उलयले ना. आनीक जेन्ना ताका रियलायज जालें, सावयन ताका सांगपाचे खूब प्रयत्न केले तेन्ना आमचो जेम्स तेगे घराडे वचून बसलो 2 दीस. ते जमले ना. दिसता एल्टन सुद्दां तेन्ना तेगे घराडे वचून ट्राय केल्ली. एल्टन तेगे फॅमिली खूब क्लोज आसा, गॉडफादर तेगे. ते जालें ना, पूण ते तितले अर्थी आशिल्ले. आनी तेजे नंतर जेन्ना रियलायज जालें, तेणें सांगलें की आपूण पार्टी सोडटा, पूण आपूण खंयच्याच पार्टीत जॉयन जावचें ना. जातलें जाल्यार फक्त काँग्रेस पक्षान. गेल्या वर्सभर पार्लमेंट इलेक्शन जालें. पार्लमेंट इलेक्शनाक साऊथ गोवा तशेंच नॉर्थ गोवा आपले स्वता भोंवन आमच्या पक्षाचोय ताणें प्रचार केलो. आनी तेजे नंतर गोंयच्या साबार जशें युरी बाबान सांगलें, सगळ्यांचे फोन येवपाक लागले की तुमी प्रतिमा बायक घेवपाक जाय म्हणून. आनी गोंयच्यान न्ही, म्हाका गुजराताच्यान फोन येताले, म्हाका दिल्लीच्यान फोन येताले, कर्नाटकाच्यान फोन येताले प्रतिमा खातीर एंट्री करपाच्यो. आनी तेजे नंतर आमी सगळे आमचे वर्कींग प्रेसिडेंट आनी आमचे दोनी इन्चार्ज आमी बसले आनी एक कलेक्टीव डिसिजन सगळ्यांनी घेतली की प्रतिमा. नंतर आमी ब्लॉका कडेन कॉन्टेक्ट केलो, पिटर कुतिनो आनी पेल्वीन आनी ते सगळे. आनी तांकां सांगलें की प्रतिमा बायची एप्लिकेशन दिला. तेणें फ्रेश एप्लिकेशन व्हरून ब्लॉकाक दिवन ब्लॉकाचे कन्सर्न घेवन आतां एंटायर ब्लॉकूय येयल्लो आसा. आनीक आयज तेजो प्रवेश काँग्रेस पक्षान परत जाता. आनीक सगळ्यांनी सांगलां, आमच्या इन्चार्जान फ्लॅग दिल्लो आसा आनी तो फ्लॅग तेगेलो लास्ट परमनंट फ्लॅग, तेज्यो आनी हें जावची ना. आनीक वेलकम करता आसतना बाय प्रतिमाक हांव बरें पॉलिटिकल आयुश्य मुखार हें करता. एक्टिविजम चालू दवर, पूण खंयचे इशू सिलेक्ट करून ते फायट करपाचे. सगळे इशूज घेवन फायट करनाका, सिलेक्ट कर इशूज आनी ते इशूज घे आनी ते कंप्लीट कर. आनी एक कलेक्टीव लिडरशीप करून आमी एक जॉयंटली मुवमेंट हें करुया. जशें सगळ्यांनी सांगलां, ह्या सरकाराची एक्सपायरी पिरियड काबार जाल्ली आसा. फक्त 6 म्हयने उरल्यात. 6 म्हयने काय 4 म्हयने? 4 म्हयने सुमार उरल्यात. तेजे नंतर एक गोंयकारांक जाय आशिल्लो गोंयकारपण प्रोटेक्ट करपाचो, गोंयकारपण सांबाळपाचो एक नेवो सरकार गोंयांक येतलो. ज्या हेचेर म्हाका दिसता प्रतिमा बायन सद्याक एक सगळे एक्टिविस्टांक एक्ट करपाची गरज आसा. आनी सगळ्यांक घेवन आमी एक बरो सरकार लोकांक दिवया. परत एकदां बाय प्रतिमाचें ह्या वेळार स्वागत करता आनी ताका एक बरें आयुष्य थैंक यू. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष गिरीश जी, हमारे को इंचार्ज अंजलि जी, हमारे CL के मिशन लीडर यूरी आलिमाव जी, हमारे डिपुता जी MLA जी MLA, हमारे शेख सर, सभी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और प्रतिमा जी और उनके साथ आए हुए सभी उनके साथी, हमारे साथी और भाइयों, सबसे पहले मैं प्रतिमा जी उन्होंने कांग्रेस में जो स्वागत या प्रवेश किया है और उनके कार्यकर्ताओं ने भी प्रवेश किया है, उनका मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहता हूँ। और प्रतिमा जी के बारे में आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से कोई भी मुद्दे के ऊपर जिस आक्रामकता से वो अपनी पक्ष रखती है, झूठी बातें उनको पसंद नहीं है, सच्चाई के लिए वो लड़ने वाली एक नेता है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों ने इस वक्त बीजेपी के खिलाफ जिस तरीके से हर जगह से आवाज उठ रही है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पूरे गोवा के अंदर बीजेपी सभी इस पर फेल हुई है। कोई वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात तो आज ही हम गवर्नर से मिले हैं सभी नेताओं के साथ। लॉ एंड ऑर्डर की बात है वो पूरी तरह यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है।
यहाँ हर बात इस पर टिकी हुई है कि अभी चुनाव है तो चुनाव के लिए क्या करना चाहिए। आज जो मांगेगा वो मिलेगा, इस तरीके से घर की बात हो या बाकी जो बात कर रही है बीजेपी और सीएम जो बात कर रहे हैं, वो चुनाव लड़ने की इसमें आ गए कि अभी चुनाव लड़ना है, जो बोलो हाँ बोल दो। लेकिन इनकी झूठी बातें हैं कि आप दिल्ली से यहाँ गोवा तक जानते हैं कि कुछ जनता के लिए करने वाले नहीं है। पूरी तरह फेल हुई है ये सरकार। उस सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए एक बहुत ही मजबूत प्रतिभा जी के माध्यम से, उनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमें इस गोवा पूरे प्रदेश के लिए एक अच्छा नेता हमको मिला है। मैं उनका दोबारा स्वागत करता हूँ और सभी ने उनका स्वागत किया है। और जो बात हमारे अध्यक्ष जी बताया कि झंडा मजबूती के साथ पकड़ के रखना है और प्रदेश अध्यक्ष है उनकी बात मानना है। मैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि कांग्रेस में भी कुछ अभी वो बड़े हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि अभी आगे एक साथ होकर जाना है, किसी को कोई अलग राह बनाने की कोशिश उसमें नहीं करनी चाहिए। प्रदेश के लिए मैं सबके लिए, आपके लिए तो वो बात नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आगे चलकर जी बताएंगे, उसको आपको राह पे चलना है। लेकिन एक मजबूती के साथ इस बीजेपी के खिलाफ हमको पूरे सभी को लेकर, सभी को साथ में लेकर, अध्यक्ष जी ने ये भी कहा है कि जो पार्टीज है उनको भी हम साथ में लेंगे, लेकिन जो हमारे इशारों की पार्टीज है उनको साथ में लेंगे, जो बीजेपी को हराना चाहते हैं उनको हम साथ में लेंगे। ये बड़ी स्पष्टता के साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से हमने सभी को बताया है, प्रेस को आपको भी बताया है। और इसी तरीके से हम एक साथ होकर काम करेंगे, उसमें प्रतिमा जी का पूरा योगदान पूरा रहेगा 100%, उसमें कोई डाउट नहीं है। और आज बड़ी आज खुशी की बात है कि प्रतिमा जी, उनके बहुत सारे लोग, हम देख रहे थे कि सबकी तरफ की बहुत तेज तादाद पे उन्होंने सब कार्यकर्ताओं को साथ में ले कर यहाँ पे प्रवेश किया है। उनको दोबारा मैं यहाँ पे उनको धन्यवाद देता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। और एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा कि प्रेस है तो थोड़ा कुछ कहना चाहिए। तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, वो कल गोवा में आ रहे हैं। वो शाम में आएंगे, रात को आएंगे, वो हॉल्ट करेंगे केशव वेणुगोपाल साहब। और दूसरे दिन उनकी जो मीटिंग है यहाँ पे, जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग 2 बजे होगी और उसके बाद वर्किंग कमेटी को मीटिंग होगी 3:30 बजे 3:30 को, उसमें वो एड्रेस करेंगे। इस तरीके का प्रोग्राम है। और बाद में वो मिलना जुलना भी होगा, लेकिन उनका मकसद जो है, तो हमने जो प्लान बनाया है पूरे चुनाव के लिए, किस तरीके से चुनाव में आगे जाना चाहिए, उनको मिलेगा, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव कमेटी के जो अध्यक्ष है वो यूरी अलीमाव जी हैं। उन्होंने प्रेजेंटेशन तैयार किया है कि हम कब क्या कर रहे हैं, किस तरीके की यात्रा निकाल रहे हैं, किस तरीके से हमको चुनाव के लिए आगे जाना है। बड़ी अच्छी तरीके से जो प्लान बीसीसी प्रेसिडेंट और सीएलपी सभी नेताओं ने जो बनाया है वो उनके सामने रखेंगे, उनके सुझाव लेंगे। उस तरीके से कल 2 दिन की उनकी यहाँ विजिट है, तो इसके लिए भी आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ। प्रेस मीट उसके बाद 3:30 1 या 2 घंटे, मतलब 5 बजे प्रेस मीट वहाँ पे होगी, वही हम ऑर्गेनाइज करेंगे। होटल हाँ, हम बताएंगे आप कहाँ पे आना है, वहाँ पे प्रेस मीट होगा। थैंक यू सबको, थैंक्स, क्योंकि इतने बड़े इसमें सभी लोग आए हैं, प्रतिमा जी को भी सुनने के लिए भी आए हैं और आपके प्रवेश के लिए उपस्थित रहने के लिए भी सभी आए हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी को। त्यांना आयज काँग्रेस पार्टीत सुमार 4 वर्सांनंतर प्रवेश करता, तेन्ना पयलीं हांव थँक यू जीसस म्हणपाक सोदतां, बिकॉज जीसस हॅज हिज ओन टायमींग एंड आय गेस इट वॉज प्लॅन्ड, इट वॉज डिस्टिन्ड that today was the day that I would enter. So जेजू पयले नमन करता, थँक्यू म्हणटा। तशेंच हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा आमची जी पक्षाची काँग्रेस लिडर आमची सोनिया गांधीजी, तशेंच आमच्या लिडर ऑफ ऑपोजिशन
बाब राहुल गांधीजी, आमचो नॅशनल इंडियन यूथ काँग्रेस इंडियन नॅशनल काँग्रेसाचो जो अध्यक्ष आसा मल्लिकार्जुन खरगेजी, तशेंच प्रियांका गांधीजी, आमचे दुसरे सेंट्रल जे लिडर आसात आनी सद्या हांगा आसा हाजीर आमचे गोवा डेस्क इंचार्ज बाब माणिकराव ठाकरे, मॅडम अंजली who is a dynamic and vociferous lady. I always compliment you for your speeches, and she has made it for my meeting induction today. ते आयजूच पावल्या. तशेंच आमचे how to tell you, I can say he is my guru, he is my mentor, that is Girish Bab, because Girish has been a great motivator, supporter, a teacher. When I say guru, I remember I was just hardly 18 years old, and when we joined Siddhanand Bhuya Ashraf, आमी आशिल्ली ताज्या टिमाक पयले स्टार्टिंगाक अमरनाथ बाबा Mansoor, they followed, Paus Philip followed, but Elton became the MLA today. But let me tell you all, Elton was a part of Youth Congress. He was also for one training where Savio Coutinho, Elton, Girish Bab, Amarnath, myself, Jana Bhandari, and all were there. म्हाका इतलें सांबाळ्ळें गिरीशाचे नशिबांत आशिल्लें दिसता, बिकॉज आमी जेन्ना काँग्रेस सोडिल्ली, पक्ष सोडिल्लें दुखोवन, तेन्ना गिरीश बाब अध्यक्ष आशिल्लो आनी ताणें खूब ट्राय केलें म्हाका कन्विन्स करपाक, हें करनाका तूं दुखेला, यू आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून 4 वर्सां हांव रावलें. इट इज नॉट yesterdays or two days development. I was waiting for this to enter the party and to work for the party, but for some reasons it was delayed. But I think दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम, and it was written that Girish only has to come and induct me. So thank you Girish for all your support. Not forgetting leader of opposition Bab Yuri Alemao. I'm very proud when I'm inducting to have a young and dynamic leader of opposition who is upright and sincere in his work. Kalush Ferrer Bab, our Aldona MLA, who is a very एज्युकेटेड आनी लर्नड म्हणपाचो, ताका एक्सपिरियन्स आसा ती, हांव ताका थँक्यू म्हणून सोदता. कित्याक यूथ काँग्रेस जावं, महिला प्रेसिडेंट जावं, केसीस घेतले तेन्ना देखून तो म्हाका फोन मारतालो. बट 4 वर्सां आय वॉज नॉट एसोसिएटेड विथ द पार्टी, आय वॉज नॉट अंडर एनी बॅनर, आय वॉज वर्किंग आनी खंयचे पुलिसाची मॅटर जाले, प्रोटेस्ट जाले, रातचे 11 देखून सरान, तो इतलो व्हडलो मनीस, तो एक MLA लेजिस्लेटर, बट इज टू कॉल मी एंड टेल मी टेक दिस रूट, टेक दिस लीगल एडवाइस, टेक दॅट, एंड आय यूज टू डू दॅट. That was amazing. South District President जो आमचो आसा, very good friend of us, Ashish Naron Bab, we have got, as I told you all, and तेज्यान चड म्हणटा ते, I have spoken about Elton. Eltonaचे आमी सांगपा ना, he may be the working president today, he is the MLA today, but he is more than a family to us. He is my son's godfather, and we have grown together from the teenager life. So Eltonaचे तुमकां सांगपाचें नाका, एल्टनाचे काम तुमकां सांगपा नाका, एल्टनाचे वे ऑफ थिंकिंग, हिज लॉयल्टी. वन थिंग आय सॅल्यूट दीस 3 लेजिस्लेटर्स, इट मे बी युरी, एल्टन एंड कालूस. ते गार्बेज जावपाक पावना, आनी ते दीस गार्बेज गेली म्हणल्यार ते डिफेक्टर्सांक हांवें गार्बेज म्हणिल्ली. सो दीस आर द रियल ज्युअल्स ऑफ काँग्रेस. आय वूड लायक टू स्पेशली नावेली लोकांक सांगता, तशेंच आमचे आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट आमचो पिटर कुतिनो, नावेलीचो ब्लॉक, आनी नॉट फॉरगेटिंग महिला काँग्रेस प्रेसिडेंट प्रतीक्षा कलप, नॉट फॉरगेटिंग आमचो यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट बाय माय गुड फ्रेंड अर्चित, Bina ma'am, outgoing Bina ma'am was the Mahila president, M.K. Sheikh, who's been there guiding me. No, our relation association is from Fatoda. He's from Fatoda. I was from Fatoda, married Naveli. His guidance, support. And please, Raga Zanaka College now, Yunajar. Of course, the convener of Margao, Savio Coutinho. माझे नावेली लोकांक, माझे सगळे कार्यकर्त्यांक, महिला काँग्रेस, यूथ काँग्रेस, मीडिया, माय वेल विशर्स सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आय एम व्हेरी सॉरी सर, आय हॅव टू टेक 7 minutes. I don't want to go haywire. That's why I sat down and pen down, and I want to say this. Please, today is not for me. Today is homecoming. Some journeys begin with excitement, others begin with uncertainty. But a homecoming begins with peace, because your heart already knows where you belong, and that is my stake today. This is exactly I feel today. For me, the Indian National Congress has never been a political party. It has been my school of public service, my political family,
And the place where I've learned that politics is not about power, this party has taught me that politics is not about power, but people. My political journey began in the Youth Congress, where I had the honor of becoming the first Youth Congress president, and later had the privilege to serve as the Mahila chief. This party has shaped my values, as told by Amarnath ji, strengthened my convictions, and inspired me to dedicate my life to the public service. Life, however, sometimes takes a through chapter we never expect. There came a time when circumstances compelled me to step away from my home. Those circumstances belonged to that chapter of my life. They do not belong anymore today. I return today not because time has passed, but I return today because the time is right. And I want to say one thing with complete honesty. I am not returning as a defector. A defector is someone who seeks a party's trust and later betrays it. I never sought to mend it in the name of Congress and then abandoned the trust. I stepped away with my conscience. In fact, and today I return with the same very conscience, that the same honesty and the same unwavering commitment to the idols of this great party. There is something deeply personal I want to share with you all, which I shared with the party leaders the other day. Let the whole of Goa know about it. Even during the years I was away, the portrait of Sri Rahul Gandhi ji with me never came down from the wall of my home. People may leave a place, but they do not leave their convictions. Mine never changed. The people of Goa, especially the people of Naveli, wherever who are present here and who are there in Naveli, all the panchayats, from my constituency, know that over the last 4 years, although I was not your MLA, my doors never closed for you all. Am I right? Yes. I never asked which party someone belonged to when they came to my door for help. I never asked whom they voted for. If someone came seeking help, I simply smiled and asked, what can I do for you? Together we stood against injustice, raised our voices whenever our people were wronged by this BJP Sarkar, and proved that a unity can overcome every challenge. Because public service is not an election campaign. It was a way of life. Many people measure politics by victories and defeats. I measure it by the number of the people who still knock on the door when they need someone to stand beside them. Their trust has always been my greatest strength. Whenever the roads became difficult and my path was tested, I surrendered everything to the Lord Jesus, believing that His plans are always greater than ours, even when we cannot understand them. So today I stand before you without any bitterness, without any anger, and without any regret, but only gratitude. Before I conclude, I would like to wish those who have been my greatest pillars in life, my husband, Savio Coutinho, whom I met in Congress only, during Youth Congress. So Congress got us together. My husband, Savio Coutinho, has always stood beside me through every step of this journey. Public life demands sacrifices from the entire family, yet he never once discouraged me from serving the people. Equine strength and unwavering support have always been great sources of confidence. To my children, my son Dr. Pratham Coutinho and my daughter Shasha Coutinho, she could not make it because she is out of state studying. So I thank Pratham, Shasha, thank you for always understanding your mama. There were many moments when public duty came before family life. I'm sorry, yet you will never complain. Your love, patience and encouragement have made this journey possible. Today I also remember my beloved then. I'm wearing black, every time I was there from Youth Congress time, Elton Bab and Girish Bab will tell, till Mahila Congress, till the last day, what I used to wear? White. And today I have to enter. When I'm coming home, I have to enter with black. Because I lost my father, but this is the respect. Today I remember my beloved father, whom we lost earlier this year. I know that he is there today. He would have been immensely proud to see me returning to Congress because it was his dream. Last, I want to thank all the social activists, environmentalists for standing by besides me. There are here also. Thank you very much. All gratitude to you all. And last, please note down, I also wish to express my heartfelt gratitude to my mentor. I don't have a political godfather, but yes, he is the one.
I express my heartfelt gratitude to my mentor, Mr. Anthony De Silva. He is a man whom generations of activists across Goa look upon to with immense respect. His guidance, wisdom, unwavering faith in me have shaped my journey in public life today. It is because of Sir Anthony De Silva for his encouragement that I am standing here today. Returning to the Congress, sir, I will always remain grateful for your mentorship and believing in me. I love you. Today I return with renewed purpose to stand shoulder to shoulder with every leader, every worker, and every supporter of Indian National Congress to strengthen this great party, to work harder than ever before, and to help bring Congress back to where it truly belongs with the blessings and the confidence of the Goans. I promise you this, I will continue to do what I have always done, serving without discrimination. And last, I'm trying to tell you, if you are sleet, I am not simply, the name is given, Iron Lady of Goa. It's not simply given. I want to say, today, yes, many posting there, Tigres is back to Congress, Tigres is back. But if you sleet, म्हजी कात कातरली जाल्यार न्ही तुमकां रगत मेळपाना आनी स्पेशली बीजेपीक सांगपाक सोदता हांव प्रतिमा इज बॅक इन काँग्रेस तुमकां खेळ करो हितूंत रगत मेळपाना माझ्या भितर रगत मेळपाना फ्लोईंग लायक दीस पीपल टेक मी टू द लॅबोरेटरी लॅबांत व्हरात इट इज फिल्ड विथ एसिड and acid is coming to finish you from all the corruption illegalities and this is a challenge. It is we are going to work with our leader of opposition, we are going to work with MLA Elton, we are going to work with Giriji, we are going to work with Kalush Pap, we are going to work with our team, sir, our dynamic lady Nimul Anjali ma'am, Manikya, all committee as family. I am telling that we will work so hard. It's a promise, sir. Anything from my side, I'll always be available to all. Lastly, we have to win 2026 or 2027 whenever the elections take place. It's a vada, it's a promise that we will gift Sonia Gandhi ji, we will gift Rahul Gandhi ji, we will gift Priyanka Gandhi ji, getting the flag of Congress not only in Naveli but entire Goa. Today the Congress party again. Have you, since elections are coming closer, have you been promised Naveli tickets? Let me finish. Oh, yes or no? And secondly is that because Patla काय दिसा पहिले सिपरू join झालो. So how that system will work? क्वेश्चन तुका कोणे घालपाक लायलो? हे म्हाका कोणे घालपाक लागना. तू विचारता जाल्यार आमच्या सगळ्यांना. No, this is not the way you should ask. This is not the way you ask. एक सांगता, बरं एक सांगता. Absolutely. ऐका आणि एक सांगता. तुका घरात ऐका let me finish. Second question. त्या स्पीचेस म्हटलं ते राहुल गांधीचं पोर्ट्रेट हांव तू आम आदमी. There's still time to talk about tickets and all. I'm come here to work and strengthen the party. So होते सर स्पेशल घालून लागला म्हणजे सांगता. आता ते सांग. This is not the way you talk. The day I left Aam Aadmi Party, I was ready to join Congress. I don't want to repeat it. I was ready to join the Congress for good reasons. Only Amit Patkar, the outgoing president, will be able to answer this question. But yes, the day he was my president, he was the Congress president, and it is the Congress president who gives the official induction. I letter I had even given him a letter, but things didn't happen. So he knows, he'll be able to tell. But you said no. What I said? I said he is answerable. Answerable, responsible. Guru, I is Barodis Mozo. आमकां काम करपाचें आसा या पक्षांत हांवें प्रवेश आन्सर करपाचें ना जेन्ना हांवें आप सोडिल्लें पूण एक्चुअली इट इज पास्ट एंड आई एम गोइंग फॉरवर्ड नाउ आई ड्रैग दैट but if you want to go then you will get angry. It was 4 years time when I come with a delegation of I create later shania let me tell you youth congress Rosary College ची भुरग्यांची एग्जाम आशिल्ली कोविडा टायमार फॅमिलीत कोणाची ग्रॅनी मेल्ली कोणाचो बापूय मेल्लो so they came to me saying that CM is the education minister we should postpone
So when we had gone to meet the CM in Sangli at Ravindra Bhavan, where there was a function, Sulakshana Sawant came. She was the Mahila, BJP Mahila Morcha, and I was not in any party. I was just out from Aam Aadmi Party. She said, "Pratima bhai, Congress सोडली निघले, पण व्होल्डिंग मिस्टेक केली आपण गेलेले. तो आपण नका, तो आमच्या बरोबर आसपास जायचे. आणि आता देखून तुका चान्स आहे की we want a dynamic leader like you, a vocal leader like you, and a minority leader like you." And I said no, and all the students approved it. I declined it. So anything else? Reason? Why? Because I had already told, even Girish Baba, president, told that I had said that if I come back, if I go anywhere, it will be homecoming. For me, Ghar Wapasi, Congress. Otherwise, nothing. So was it a mistake to join Aam Aadmi Party and all? Yes, it was. It was the biggest mistake of my life. And when I realized that the Aam Aadmi Party, I'm not talking about the leaders, but I've seen, when they used to come and brief, they used to only attack Congress. They never told us to attack BJP. Happy? This is my आज answer. त्या alliance होता मग तुमच्या मते. In future, गिरीश बाब या पुढे आणि ऍक्टिव्हिस्ट पार्टीन जॉईन जातले तुझ्या मी गोंयकारांक सगळ्यांक अपील केल्ली आसा. पॉलिटिकल पार्टी आसपाक शकता, खंयचे ऑर्गनायझेशन आसपाक शकता, खंयचे NGO आसपाक शकता, एक्टिव्हिस्ट आसपाक शकतात. जे फोर्सीस गोंयांक आसा, जेंका BJP हरोवपाक दिसता, तांकां सगळ्यांक आमी हँग मारता. पण गिरीश बाब, what happens in Naveli? Sipru आसा न्हू तुका, so आता कितें अंडरस्टँडिंग We जाला? are not linking joining of various leaders to the contesting the next assembly election. These are two different issues. Right now, our goal is to unite everyone, strengthen the party to defeat BJP. The ticket distribution and contesting elections is altogether different issue. When the process starts, we will talk about it. ओके, अमित पाटकरा बी घेतले तुम्ही, तो दिश्टी पडना आली. तुम्ही म्हणता सगळ्यांक घेता. Amit Patkar is the part of Congress. He is our पण तो outgoing प्रोटेस्टा वता जाल्यार तुम्ही म्हणता administration. काँग्रेसीचो प्रोटेस्ट न्ही So म्हणून. he is our outgoing president. ना तो प्रोटेस्ट करता जाल्यार तुम्ही म्हणता तो काँग्रेसीचो प्रोटेस्ट न्ही म्हणून. See, तो सद्याक वेगवेगळ्या कडेन काम करता, आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तो भोंवता. इन्व्हाइट केलं इन्व्हाइट केलं invite केलं ताका? आमी सगळ्यांक इन्व्हाइट केले. प्रतिमान तर अख्खे गोंयच्या सगळ्या लोकांक इन्व्हाइट केले. पुढचडे भोवता प्रतिमान सगळ्यांक इन्व्हाइट केले. ना ना गिरीश अमित अमित पाटकर बरोबर पुढचऱ्याक भोंवता. Yuri, I mean, as far as South Goa is concerned, I mean, Definitely, not only South and North, you will see a lot of people joining. We have given a call that we have to unite and unitedly defeat the BJP. आमचे कर्तव्य जाता की आम्ही एकठांय जावपाक जाय. And definitely the call given, you will see in these days, following days, a lot of people will join the call. Alemao जे बाबा because तेणें खंडांसांनी म्हटलेलं आसा. So I Alemao, Viduraha, Maileaha, that call the party will take, but everyone is welcome in the Congress party. The agenda is to defeat the BJP. So whoever wants to defeat the BJP is welcome to the वाल्यांका आलमा नाविलेन जॉईन जातात. असं कित्याक म्हणटा? Alemao join जाता काँग्रेसचा जाता रे आता. Specific नावेली कित्याक? She is not specifically joined for Naveli. She joined Congress. She joined Congress. She is not joined for some particular constituency. She joined Congress. That is what our president has said. Whoever is joining for in Congress. Okay? So tag and portal में anyone who is joining for Congress going to pass out. That is the पहिल्या खंयच्या पासून जॉईन जाल्लेले? आता मत घालून सारे 4 पायां घोड चुकता 2 पायां मुनीस चुकना